Ka election hasoyong kabalakudno akashipo tarik jamang arajar apolai. Ha kabakila don kandai puwe pun kandai pu arpersen. Kibawan madhab ila kajong kavut na kabanta banjit yu MLA ubatamai. Kata hadin arbanaitam baki wipat ki santo kandai teli ki assembly constituency. Kila da banjit aka arpehunyo tarik rampang arajar apolai. Ka jingyo bud na kabanta kasoyong pat kalalong haka katlai tarik jamang arajar apolai. Ha kabaw kertong ka UDP uba sensyar kuparoy lang dot haba. Uri uwe na pedang ki henrungut. Yau bagi pajba kasoyong kila jet bat penjob dan burom ha kaba ula job hadu layajar sospa arpu arbut yau kertong ke NPP ubadiru UMLA barim uba asamlin malngyang umau por habayo banyakran berkinong kersyan ke UDP ha kapor badang yai ke jing nyobut kila penpau ke jing sengukmen ba ukertong bakila kersyan ting ulayo ke jing job kimatrikam bagi pajba ki bua kemat jung UMLA bamenta bau deban pej aga bahaka miat karoi kapar na kapenta kasoyong konstituensi bat kejelahi barok kawe Kila kenturu baun buddin batman pendep ikikam bau ba HDR lengdo ula ino asyadin na kabenta kasoyong konstituensi. Halor kini kimat kipajba nadu kilong kemilong kupa kikun samla kila penpau baki dan kejing kerman kabaskam bau ba sensyar kupar unla berpendep ya kejing angnut jeng kipajba batman penkelador kasoyong konstituensi barok kawe. Ya kemen kan? Kemen menpai ya kesenang kesan kan? Yang ini masuk yang dok. Lah kena dengan pakai kita. Isu kemen kalau latam yang kuai dan job bendera masalah konstitusi. Kami melihat ayat masalah konstitusi yang untuk menuksa jemaah untuk ini masalah konstitusi. Bukan sekedar penjawaban person. Kuai yang ini benar bah, kami yang keroi kepar, yang kepala, kami masalah konstitusi. Jalan Meghalaya jini berkuing. Ira bu sebelum kimat kambangi ni kermen ni kiai kimat berarti labu le bahake ni mentaka soyong konstitusi. Nisu kemen sebelum nisu kende sebab pelat nama belai. Bagani ketika ha ke debut nanti bahasa sama. Ila kami nanti ni bagi setahun nama belai. Hari ni ketiba nanti nisu tu bagi jingi kan sejak. Ya ke buat jaga pisah. But kami kita bagi ladan nisu dan syakam museum. Wah kata museum jong kajing job ni kemen sekarang mungkin saya kajing job ada ground kebakut. Kami tak arti ni ground ladat. Lata madu kena sepalai buat. Di ground berangsa aru ni kemen bagi setam ni. 100% ni dan ka affirmation ka gila man bantah madu ground kebakut di kata kamu tu blame ni melawan tapi rai. Ya ka nilai hakini ki meeting sipal adat ngadu ki rally sana sedang ni le bahasa sibuan tinggi dan kajing kemen bagi job. Kan sebagai manifesto ia satu menang ki rally meeting sana sedang kibon ki mak ni sepenting di selai apa di rally meeting iba sensyar saya kira sebagai manifesto di kapan kau ni dia kata in fokus yang mentak sini ya ke iba ni saya nak result hadiah ni saya kira manifesto kapan hai ni le nampak konstitusi anda iba sensyar job penjuru state as a whole saya kira sebagai roster polisi saya kira sebagai ILP saya kira sebagai kita pun lagi kita secara saya kira definitely this can be 100% I can see in Mabalay but he has potential apart from the qualities that he done the potential he comes stand up candidates baru and how ada fijiri bahasa Indonesia ada filada jet Mabalay idan quality ila ben wara ya change massive change for constituency jongi katahi yang ikan tinggalkan baru kelar kata potong mulai dari potong Kursan ni trong bộ liệu cam jam thì con semla bộ semla cái nuôi khmat bộ cái long về dừng phanai cái nong cái vậy un lệ trong trep hai cái cam cái jam bộ không boleh ba HDR muốn nó cũng tiêu về dok cái sốc cúp siliang và mìnhว่าเขากว้างแต่วัดเป็นในคัดดองกัดกีกำdevelopment berapa we apa kat sisi yang berapa hilas no komen kan apa hilayos ngari kajing tam kata te ngikum kipat ba kinong kersana jang te hilas no komen sekati ya ngidon jingkermen bet ya kina kirau gidang sa sadien ber akot ngidon jingkermen bet bahkan dang tam bet cibun kaba ngi sliang ikwa te ya kajing wanra ya kajing pun bahap me kasnong katau kajing le bahap bat tam ya kini ki mat ki bala pau mentas kemat ya kene ke polisi ka proses sistem te ya kene tam semat du kwa
Oh ni kwa nang kong tam ni kadai kata kan kabangi kipat ba ni Kristian do yap te ni kwa ya kata kan ba in nang buat khambha shu inai ba sansar kupa kan ban ai ba HDR le mar ka bor jang iru idang kham khlan tingin nang kwa bi nang kham jur ine kan ni ngadap dak kajik kemen pha kawat kajik tres tam jeng ini mentakan urlong bet aku aba un sensyar pha badun pet ya ka ri bat kajat ben rew bat kam tam ki kena puli oh ni kwa yi ba entre kham ha shu bani ima he HDR Nisno kumen ken ni dan jingkerman na marbo unjat ay ni kertang bangi kersan bangi anda kajingkerman jangi anda lajak kertang bangi kersan mau ni kertang jangi on pek ya kajing bah jong kajaj benrio ha kane ka beriu han yautrak mat on assembly mat unong yasad na hapok na assembly ken ba on le ya ka kajing kwa kajong upaj ba ya uniwan ale jengiro ngi kerman ba unra sibun ki jeng mentoy ken haki senang kitau habaro kawai ke constituency tang soyong kwa bun le ha kwa bun le ha ji ba kwa bu da ya ka cha ben riu mar ka dai ga ya ku ba un tangi kam jong ma he un tangi kam jong ma he de Jadi tam ke latip lupa ni soyong dalam tam man ki area kajing job ni keteni ba si jungi kampam na soyong bidang ini saya kerja beriu buat ya ka restor system dia bukan keren kum MLA soyong dia kan restor system kata ini dan ikut ya kata ting nyepeksa nomor dan kon demo nyepeksa do kerman kerman be himo nomor pe kum mahe SDR umpaya try persarung lang ni dapat kasi supuan ke bakrau bagalong kajing ai buram kajing ai ngo iblay nong thau bala kersan dan rengkat ya ka konstitusi soyong berkantang ibakop ha ni kwa ada ya ubakop umbangi penpawe kita kajing yang igipai ba baon ai kata kajing kersan ni ai kata kasupot yang ibangin na banyo kam la ningin na ai kata kajing kersan kapat kum ki MLA ki baladat kim na ban ai kata amdai na katang mungta ka constituency so yang jongi hinde le haru dam ta ka ri ka jak riu bat ya ka jalla me khalo ya jongi bat unya le ru na benta kan ni ka ILP bat ki wei ru kan ta min om bangi ni kwa tham ne kata ka development hinde ni kwa yu ta riu banang kan bat ba haru kan yan kan ya ka ai ka bat dan kam na benta ka ai jong kan ni ka jalla me khalia ka ko asam li jongi kumbangi layu ibu MLA jongi don kata gaktian ko on kena li reng pran tang dikentian ki badai bagi kermen ru baka kam kane kata kam ban ya kentian kum taru da jiki jong uyak ka constituency soyong batum juru ya ka jala meghalia next kam ya kata umba ula pentauhi da jiki jong ibu u kata jiki jong isyani u ba le tang ta kam ka bakha